요한복음 6장 5절부터 10절까지 잘 들어보시기 바랍니다. За Иохан 6-гийн 5-аас 10 дугаар ишлэл хүртэл байна. За та бүхэн сайн сонсож байгаарай. Өөр дээр нь үе олон ирж бөөг Есүс нүдэ өргөж хараад Филиппт тэдний идэх талхыг бид хаанаас судалдаж авах вэ гэлээ. Есүс Филиппийг сорихын тулд тийм асуужээ. Есүс юу хийхээ өөрөө мэдж байлаа. Филипп түнд хүн бүр жаахан авлаач гэсэн 200 динарын талах тэдэнд хүрэлцэхгүй шүү дээ гэв. Шавнарын нэгэн болох Симон Петрийн дүү Андрэ Есүст энд 5:10-ын талах 2 загастай хүүхэд байна. Гэвч энэ нь тэр олон хүнд юу болох вэ гэсэнд Есүс хүмүүсийг суулга гэв. Тэр газарт зүлэг ихтэй байв. Ийхүү 5,000 орчим ирчүүд сууцгаалаа. 우리가 성경을 배우면서 점점 하나님에 대해서 알아가게 됩니다. За бид нэр Библийг сурах чинээгээр улам бүр бурхны талаар мэдж авцгаадаг. 우리가 성경을 읽고 또 묵상하면서 하나님은 어떤 분이신가를 조금씩 배우게 되죠. За бид бүхэн Библиэсээ уншдаг, бас тунгаан бодонгоо бурхан маань ямар нэгэн бэ гэдэг талаар илүү их боддог шүү 그래서 дээ. 우리는 점점 하나님처럼 모든 것을 볼 수 있게 되는 겁니다. Ингээд бид бүхэн аажмаар бүх зүйлийг бурхны нүдээр харж эхэлдэг. 자, 우리가 구원 받을 때 변화되는 게 있잖아요. Тэгэхээр бид бүхнийг аврагдах үед бидэнд нэг өөрчлөгддөг зүйл байдаг үстэй. 구원 받을 때 이 우리의 눈이 띄어지게 됩니다. За аврагдах үед бид бүхний нүд нээгдэж байгаа байхгүй юу? 이제 이 사람이 천국 갈 사람일까 지옥 갈 사람일까 그걸 나누게 되죠. За энэ хүнийг харангуут энэ хүн девашн руу явах хүн байна уу, там руу явах байна уу гэдгээр нь ангилж хардаг үстэй. 우리 눈이 띄어졌기 때문에 그런 겁니다. Бидний нүд нээлттэй болчихсон учраас ингэж харж байгаа. 하나님처럼 볼 수 있는 눈이 생긴 겁니다. Бурхан шиг харж чадах нүд бидэнд бий болсон байна гэсэн. 저는 이제 가끔 하나님은 어떻게 보실까라는 생각을 하게 됩니다. Заримдаа би бурхан маань одоо яаж юу гэж харж байгаа бол гэж бодох болдог. 제 자신을 바라보게 되죠. За тийм харцаар өөрийгөө нэг эргэж харах болдог. 하나님이 온 세상을 이렇게 내려보시잖아요. За бурхан энэ ертөнцийг тэр чигээр нь ингээд харж байдаг шүү дээ. 근데 저를 보신 겁니다. За энэ дунд байгаа намайг бас харж байна. 마음이 가난하고 육신도 가난한 저를 보신 거죠. Сэтгэл нь ядуу байна. Дээрээс нь махбодын хувьд чи ядуу байхаа намайг олж харсан байна. 그리고 불쌍하셨던 거죠. За тэгээд тийм намайг хараад өрөвдсөн байгаа биз. 그래서 하나님께서 저에게 말씀을 전해줄 수 있는 사람을 보내게 된 겁니다. За ингээд тийм над руу бурхан надад үгийг дамжуулж хүнийг явуулсан баг. 그러니까 하나님께서는 마음이 가난한 자를 찾으시는 거죠. Тэгэхээр бурханы хувьд бол сэтгэл сүнс нь ядуу байгаа хүмүүсийг хайсаар байдаг. 그래서 그때부터 저도 이제 제 주변에 마음이 가난한 사람을 찾게 됐습니다. За тэгээд тэр үеэс ахуулаад би ч гэсэн өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа сэтгэл нь ядуу хүнийг хайж эхэлсэн. 그래서 어떤 사람하고 상담을 하다 보면은 야, 저 사람은 정말 마음이 가난한데 저 사람은 정말 구원받아야 되는구나 이런 생각이 간절해지게 됩니다. За зарим хүнтэй ингээд зөвлөгөө өгөө сууж яхаар энэ хүний сэтгэл үнэхээр ядуу байгаа юм байна. Энэ хүн заавал аврагдах хэрэгтэй юм байна гэсэн сэтгэл улам бүр чин сэтгэлээс гарч ирдэг. 하나님도 그렇게 보실 거라고 믿기 때문에 그런 겁니다. Яг нь бурхан ч гэсэн ингэж харж байгаа гэж итгэдэг учраас ийм сэтгэл төрж. 우리가 점점 신앙생활하면서 신앙이 쌓여진다라고 하는 것은 그런 의미입니다. За тэгэлэр бид бүхэн итгэлээрээ амьдрах чинээгээр миний итгэл өсөж хураагдж байна гэдэг чинь ийм утгатай зүйл байхгүй. 하나님처럼 볼 수 있게 된다는 거죠. Бурхан шиг хардаг болж байна гэсэн. 자, 우리가 이 땅에 있을 때는 이 주변밖에 안 보입니다. За бид бүхэн энэ газар дээр байхдаа бол нэг эргэн тойрны энэ хавийн зүйлсийг л олж харна. 근데 만약에 우리가 열기구를 탔다고 생각해 보겠습니다. За бидсэн бид бүхэн 아가арын бөмбөлөг суугаад хөрлөө гэж бодъё л доо. 열기구를 타고 조금씩 올라가고 있습니다. За 아가арын бөмбөлөг суугаад аажмаар дээшигээ хөөрч байна. 그럼 우리는 우리 주변에 무엇이 있는지를 볼 수 있게 되겠죠? Тэгхийн бол энэс цааш бид нарыг хүрээлээд юу байгааг бид бүхэн олж харна үстэй. 더 높이 올라간다면은 그렇다면 우리 멀리 있는 것도 다 보게 될 겁니다. Мөр дээшлэх юм бол тэр алс байгаа хол байгаа зүйлсийг ч бид бүхэн олж харах болдог. 아, 날레크가 저쪽이었구나. Өө налайх чинь
тэнд байсан юм байна шүү дээ. 테를지가 저쪽이었네. Тэрэлж чинь энд байсан юм байна гэх. 그제야 알게 되겠죠. 자세히. Тэгжээж бид нэр илүү тодорхой мэднэ үстэй. 그런 것처럼 우리의 신앙이 점점 쌓아지고 높아진다면은 하나님이 보는 것처럼 더 많은 것을 볼 수 있게 되는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний итгэл хураагдж байна, илүү өндөрт өсөж байна гэж байгаа бол эн чинь тэр чинээгээр бурхан шиг хардаг болж эхэлж байна гэсэн. 우리는 앞에 있는 일 때문에 걱정을 할 때가 많습니다. Тэгэл бид бүхэн урдаа байгаа энэ зүйлсээс болоод тиймээ санаа зовох үе байдаг. 무슨 일이 생겼습니다. За гэр дотор нь ямар нэгэн зүйл болсон. 가족들에게 뭐 부모님이 병에 걸렸다든지 За гэр бүл дотор нь эцэг их нь өвчин туслаач гэдэг юм уу? 큰 어려움이 생겼습니다. Эсвэл надад маш том хэцүү байдал үүслээ. 근데 이 땅에 있을 때는 그것 때문에 고민하고 걱정을 하게 되는 겁니다. За энэ газар дээр байхдаа бол энэ явдлаас болоод бид бүхэн шаналдаг, санаа маань зовдөг үстэй. 그런데 저 위에 올라가서 하나님의 눈으로 보면은 그게 하나님의 계획이라는 걸 알게 되죠. Гэтэл бид бүхэн дээр дээшээ гараад бурхны харцаар энэ байдлаа харах юм бол энэ нь ч бурхны төлөвлөгөө гэдгийг харах болно шүү дээ. 제가 전에도 말씀드렸습니다. За өмнө нь ч гэсэн би хэлж байсан. 우리가 매일매일 기도하는 게 뭡니까? Бид бүхний өдөр бүр залбираад байгаа зүйл юу илээ? 우리의 사랑하는 사람들의 영혼을 구원해 달라고 기도하잖아요. Өөрсдийнхөө хайртай хүмүүсийн сүнсийг бурхан минь аварч өгөөч гэж бид залбирч байгаа үстэй. 하나님은 매일매일 그 기도를 듣고 계시는 겁니다. Тэгэхээр бурхан өдөр бүр энэ залбирлыг сонссоор байж байна. 그래서 하나님께서 일하고 계시는 거예요. Ийм л учраас бурхан ажиллаж байдаг. 가족들에게 큰 어려움이 생겼습니다. Гэр бүл дотор нь маш том хүн хэцүү байдал үүслээ. 그 하나님이 그 마음을 가난하게 하기 위해서 일하고 계신 거잖아요. Тэгэхээр бурхан тэр хүний сэтгэлийг нь ядуу болгохын төлөө одоо энэ хүн дээр ажиллаж байгаа үстэй. 뭐 사고가 나고 다쳤습니다. Засал боллоо, бэртлээ. 그 기회를 하나님께서 주고 계시는 걸 수 있잖아요. Тэгэхээр энэ хүнд үүгээр боломжийг өгчиж байж болохоор байгаа үстэй. 그러니까 신앙이 점점 시간이 지나고 쌓여지게 되면은 하나님의 눈처럼 볼 수 있게 되는 겁니다. Тэгэхээр цаг хугацаа өнгөрөх чинээгээр итгэл нь хураагдж нэмэгдэх чинээгээр бурхны нүдээр хардаг болдог бай. 근데 그건 기간하고는 상관이 없습니다. Гэхдээ энэ байдал цаг хугацаанаас хамаардаггүй. 어떤 사람은 구원받은 시간이 오래됐는데도 여전히 눈앞에 있는 것 때문에 고민하고 걱정합니다. Зарим хүмүүсийн аврагдсан он цаг нь нэлээд урт болсон хэрнээ өнөөх л нүднийх нь өмнө байгаа энэ зүйлээс болоод санаа зовоод шаналдаг хүмүүс байдаг. 근데 어떤 사람은 구원받은 지 얼마 안 됐는데도 높이 위에서 멀리를 볼 수 있는 신앙이 되는 사람도 있습니다. Зарим хүмүүс нь аврагдаад тэгж их удаагүй байгаа хэрнээ их өндөр дээрээс энэ байдлуудыг олж хараад амьдрч байдаг хүмүүс ч байна. 왜 그럴까요? Яагаад ингэж байна? 말씀을 믿기 때문에 그런 거예요. Үгэнд итгэдэг учраас тийм баг. 그냥 순전하게 이 말씀을 믿기 때문에 그런 겁니다. Яг цэвэр тэр байгаа чигээр нь үгэнд итгэдэг учраас энэ хүн ийм болчихсон байна. 우리의 눈은 점점 높은 곳에서 볼 수 있어야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн аажмаар илүү өндөр дээрээс хардаг байх хэрэгтэй. 그래서 오늘은 예수님께서는 어떤 눈으로 세상을 보시는지 예수님의 계산법에 대해서 같이 배우려고 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр тэгвэл Есүс маань энэ ертөнц рүү ямар нүдээр хардгийг, үгүй юмыг яаж тооцоолдгийг бэ гэсэн тэр аргын талаар сурах гэж байна. 그럼 우리도 예수님처럼 계산할 수 있어요. Тийм юм бол бид бүхэн ч гэсэн Есүс шиг тооцоолж болно шүү дээ. 예수님은 이 계산을 이렇게 하시는구나라고 알 수 있죠. Есүс энэ байдлыг ингэж тооцоолдог юм байна штэ гэд бид бүхэн мэдж болно. 사람은 충분하다고 해도 예수님은 부족하다고 하실 때가 있습니다. Хүн бол хангалттай гэж хэлдэгч Есүс түүнийг нь дутмаг гэж хэлэх үеч байна. 근데 사람은 부족하다고 해도 예수님은 충분하다고 하실 때가 있습니다. Хүн үүнийг дутмаг гэж хэлдэг байлаач Есүс бол үүнийг хангалттай гэж хэлэх үеч бас байдаг. 그래서요. 우리는 예수님의 계산법을 알고 그렇게 계산을 한다면은 우리의 삶은 분명히 예수님처럼 풍족해질 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн Есүсийн тооцоолох аргыг сураад түүний дагуу харах юм бол бид бүхний амьдрал жигсэн дагаад илүү хангалуун болох болно. 예수님의 눈으로 예수님의 계산으로 볼 수 있는 사람이 우리가 되기를 원하시는 겁니다. Тэгэхээр Есүсийн нүдээр хардаг байгаасаа Есүс шиг тооцоолдог байгаасаа тийм хүн болохыг биднээс хүсэж байна. 자, 예수님께서 이제
그 산 위에 앉으셨습니다. За энэ дээрээс харуул Есүс уулан дээр суусан байна. 근데 예수님 앞에 큰 무리가 온 겁니다. За тэгсэн Есүсийн өмнө үе олон хүмүүс цуглаад ирчихсэн байна. 그 말씀을 듣다 보니까 식사 시간이 지나가고 있는 거예요. За ингээл сургаал үгийн сонсоод байсан нөгөө хоол идэх цаг нь өнгөрч явна. 예수님께서 이제 빌립에게 얘기하신 겁니다. За эндээс Есүс Филиппт хэлсэн байна. 왜냐하면 빌립은 계산이 아주 정확한 사람이었습니다. Яг тэгэхээр энэ Филипп гэдэг хүн маш нарийн тооцоолдог хүн байсан байна. 우리가 5절이죠. За 5-р ишлэлээр 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들로 먹게 하겠느냐. тэдний идэх талхыг бид хаанаас худалдаж авах вэ гэсэн байна. 이 많은 사람들 어떻게 떡을 먹여줄 수 있을까라고 얘기하신 겁니다. Тэгэхээр энэ олон хүмүүст хаанаас талах худалдаж аваад идүүлэх вэ гэж асуусан байна. 6절에 보면은 빌립을 시험코자 이 말씀을 하셨다고 얘기하십니다. За 6 дугаар ишлэл дээрээс нь харах юм бол Филиппийг сорихын тулд тэр ингэж асуужээ гэсэн байгаа. 여기 계신 분들은 어떻게 대답할까요? За тэгвэл энд байгаа хүмүүс тэр үед юу гэж хариулах байсан бэ? 많은 사람이 있는데 이 사람들을 어떻게 먹이죠? 라고 물으면은 어떻게 대답할까요? Маш олон хүмүүс байна шүү дээ. Тэгвэл энэ хүмүүсийг яаж хооллох вэ гэж танаас асуувал юу гэж хариулахаар вэ? 어떤 사람은 빌립처럼 대답할 겁니다. За зарим хүмүүс нь Филипп шиг хариулах болно. 어떤 사람은 안드레처럼 대답하겠죠? Зарим нь Андре шиг хариулахаар байгаа юм. 자, 빌립은 이렇게 말합니다. За Филипп бол ингэж хэлж байна. 조금씩 각 사람이 조금씩 떡을 먹어도 200데나리온의 떡이 필요합니다. За хүн бүр жаахан авлаа жигсэн 200 динарын талах эхний ээлжинд хэрэгтэй байна. 자, 1데나리온은 그 당시 한 남자가 하루 종일 일해서 얻는 품삯이 1데나리온이었습니다. Тэгэхээр 1 динар гэдэг угаан тухайн үедээ нэг эрэгтэй хүн бүхэл өдөржин ажиллаад оронд нь авах хөлөс мөнгө байхгүй юу? 빌립은 계산이 빠른 사람이었죠. Тэгэхээр энэ Филипп гэдэг хүн маш хурдан тооцоолчдөг хүн 계산기 байгаа. 두들겨 본 거예요. Ерөөсөө нэгэсэндээ тооны машин зүгээр цохоо тооцоог нь гаргачих чинь гэсэн үг. 200데나리온이 부족하겠네. 200 динар байсан ч ер нь дутх юм байна гэл те. 그렇게 대답을 한 겁니다. За ингэж хариулсан байна. 근데 이제 베드로의 동생 안드레는 이렇게 말한 겁니다. За тэгсэн Петрийн дүү болох Андре ингэж хариулсан байна. 우리한테는 보리떡 5개와 물고기 2마리가 있습니다. За бидэнд нэг 15 талах 2 загас байна. 이걸로 어떻게 안 되겠습니까? 라고 말한 거죠. Яах бол энэ хүрхгүй үздэй гэж асууж байгааж. 뭔가 이 안드레는 기대하는 게 있었던 겁니다. За Андрегийн хувьд бол нэг гордож найдаад байгаа юм байх нь бол байгаад байна шүү дээ. 왠지 예수님께서는 무슨 방법이 있을 것 같은 거예요. Ягаад ч юм ямар ч гэсэн Есүст ямар нэгэн арга байгаад байгаа юм шиг байгаа. 자, 우리도 마찬가지로 대답할 수 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн жигсэн үүнтэй адилханаар хариулж болох юм. 빌립처럼 대답하는 사람도 있을 것이고 안드레처럼 대답하는 분도 있을 겁니다. Филипп шиг хариулах хүн ч гарч ирнэ. Эсвэл Андре шиг хариулах ч хүн гарч ирнэ. 근데 저는 이런 상황을 많이 겪어봤습니다. За миний хувьд бол ийм нөхцөл байдалтай олон удаа тулгарч байсан. 교회에서 이제 그 봉사를 하다 보니까 정말 하나님께서는 이 하나님의 계산으로 일을 하신다라는 것을 여러 번 경험하게 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ чуулган дотор ингээл тасралтгүй ажиллаад байхлаар бурхан өөрийнхөө аргаар тооцоолж ажиллаа явуулдаг юм байна гэдгийг олон удаа харж мэдэрсэн. 예전에 이런 일이 있었습니다. За өмнө нь нэг ийм үйл явдал болж 이제 ирсэн. 한국 교회 수양관을 준비를 해야 되는 거예요. За Солонгос чуулган зуны цугларалтын газараа одоо бэлдэж барих хэрэгтэй байна. 그 수양관을 그 준비하는데 이제 그 수양관 할 만한 옛날 병원 자리가 큰 병원 자리가 나온 겁니다. За тэгээд зуны цугларалтын газараа бэлдэх гээд ингээ хайц судалж явсан өмнө нь эмнэлэг байсан нэг тийм том газар олцсон. 그래서 그때 이제 전국 교회 담임 그 목사들을 다 그 수양관으로 데려갔습니다. За тэгээд тухайн үед тийм ээ чуулган ахалж байсан бүх пасторуудыг тэр зуны цугларалтын газар болгох гэж байгаа газар руу дуудаж цуглуулсан. 그때는 이제 한국 교회도 한 60개인가 80개밖에 없었을 때입니다. За тухайн үед Солонгос дахь чуулганууд маань нийтдээ нэг 60 байсан уу? 80-д чуулган л байсан тийм үе. 그래서 그 이제 그 버스를 타고 그 병원 자리를 가서 구경을 쫙 보게 된 겁니다. За тэгээд бүгдээрээ автобусанд сууж очиод тэр өмнө нь эмнэлэг байсан тэр газрыг нэг үзэхээр очицгаасан. 쭉 둘러보는데 너무 좋은 거예요. За тэрнгээр тойрч эргэж харлаа. Үнэхээр л гоё газар байна. 이 병실들은 다 숙소가 되겠구나. За энэ эмнэлгийн өрөөнүүд тэр чигээрээ
хүн амрах газар болох юм байна. 이곳은 식당이 되고 강당이 되겠구나. За энэ нь бол хоолны газар байх юм байна. За энэ нь бол заал болох юм байна гэх. 우리 모두가 다 좋습니다. 이거 합시다. 이게 마음의 결정이 된 겁니다. Очсон бүх хүн болж ийн энэ газар яг таарч байна. Болъё гэд бүгдээрээ шийдэцгээсэн. 그런데 이제 그걸 살려면 돈이 엄청나게 드는 거죠. Таахуу болдгийм байж гэтэл тэрийг авахын тулд асар их мөнгө хэрэгтэй болж таа. 지금 이 몽골 돈으로 하면은 250억 투구릭 정도 되는 겁니다. За одоогийн Монгол төгрөгөөр тооцоолох юм бол тэрийг авахд нэг 25 тэрбум орчим хэрэгтэй болж байгаа. 예. 그러니까 다들 입을 떡 벌렸죠. Тэнгүүд бүгдээр ам нь ангаж байгаа юм чинь. 그런데 이제 각 교회별로 나눠준 거예요. За тэнгүүд энэ дөнгө чуулган тус бүрд нь хувааж өгсөн. 이제 제가 있던 교회에 얼마가 딱 할당이 된 겁니다. За миний байж байсан чуулган дээр тийм ээ тодорхой хэмжээний ийм эсхийг даана гэд хуваарлагдаад ирсэн. 근데 생각해 보니까 그거 할 수 있겠는 거예요. Гэхдээ бодоод үзсэн энэ хуваарлагдсан мөнгийг бол яаж иж хагаад босгож гарч чадхаар байгаа юм чи. 우리가 힘껏 하면은 충분히 그거 할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр бид хүн хүчээр ажиллаад л хийгээд өргөх юм бол хангалттай үнийг өргөж чадхаар байгаа. 저는 나머지는 걱정할 필요 없잖아요. Миний хувьд бол эндээс үлдсэн юмд нь санаа зовоод ингээл байх шаардлага байхгүй байгаа зү дээ. 예, 저는 저한테 할당된 거 그것만 하면 되니까. Миний хувьд бол надад оногдсон хэсгээл хариуцаад хийчихэл болно. 그러고 나니까 걱정이 안 되는 거예요. Ингээд ихэлсэн чинь санаа зовох юмгүй болчих. 딱 버려졌던 입이 다물어진 겁니다. За нөгөө нээлттэй байсан ам маань ингээд хаагдчих байгаа байхгүй. 할 수 있겠는 거예요. Боломжтой байгаа юм чинь. 예, 그때 이제 제가 거기서 깨달았습니다. За дэрийг хараад эндээс нэг зүйлийг ухаарсан. 하나님의 일은 힘을 합하면 안 되는 게 없구나. Бурганы ажилд чинь хүчээ нэгтгэчихэл юм бол боломжгүй зүйл гэж байхгүй юм байна шүү дээ. 하나님의 계산법은 다른 거구나라는 걸 깨닫게 된 겁니다. Бурганы тооцоолох арга өөр байдаг юм байна гэдгийг ухаарсан. 예, 하나님은요 사람의 계산으로 일하시지 않아요. Бурхан бол хүний тооцооллоор ажилдаггүй. 하나님이 무엇을 명하실 때는 하나님의 계획이 다 있기 때문에 명하시는 거예요. Бурхан ямар нэгэн зүйлийг тушаалаа гэвэл цаана нь арга байгаа учраас Бурхан тушааж байгаа. 이 빌립은 계산기를 두들겨 보니까 200데나리온이라는 계산이 나온 거잖아요. За Филипп бол тооцоолол тооны машинаар бодож үзсэн 200 динар гэдэг дүн гаргаж яриад шүү дээ. 근데 제자들에게 그런 돈이 있을 리가 없잖아요. Гэхдээ шавнарт бол одоо өөрсөд нь тийм хэмжээний мөнгө байх боломжгүй байгаа зү дээ. 근데 안드레에게는 하나님에 대한 기대가 있었습니다. Харин Андрегийн хувьд бол Бурхан дандсан нэг найдлага байж. 보리떡 5개와 물고기 2마리가 있지만 예수님은 이걸로 무엇인가를 할 수 있다라는 것을 기대하는 거죠. 5-10 талах нэг 2 загас байна. Есүс үүгээр ямар нэгэн зүйлийг хийх болов гэсэн гордлого байж байна. 하나님께서는 인간의 사람의 계산으로 일하시는 분이 아니었습니다. Бурхан бол хүний энэ санаа бодол тооцооллоор ажилдаг нэгэн биш юм аа. 예수님께서 하나님께 축도하시고 이 떡을 나눠주기 시작했습니다. За Есүс Бурхан дандан тийм ээ ерөөж залбирчхад талархаж залбирчхад энэ талхыг хувааж өгсөн байна. 그리고 다 나눠주고도 12광주리가 남았죠. За бүгдэнд нь дарааж өгсөн ч гэсэн цаана нь 12 цагс үлдсэн биз дээ. 하나님의 계산법은 예수님의 계산법은 달랐던 거죠. Тэгэхээр Бурханы тооцоолох арга 예수신 тооцоолох арга өөр байсан байгаа. 자, 우리는 여기서 우리의 생각, 우리의 이성이라는 그 판단 기준을 조금 내려놓을 필요가 있다는 것을 기억해야 됩니다. Эндээс бүгдээрээ миний энэ бодол, миний оюун санаа, үүгээр дүгнэх энэ асуудлаа жоохон доошоо тавих ёстой гэдгийг олж харах ёстой. 어떤 상황이 우리에게 벌어질 수 있습니다. Биний өмнө ямар нэгэн нөхцөл байдал ингээд үүсч болно ш. 큰 어려움이 생길 수 있습니다. Маш хэцүү хүн хэцүү байдал бидний өмнө үүсч 그리고 болно. 우리의 이성으로는 도저히 계산이 안 되고 할 수 없는 일들이 우리 앞에 놓여질 수 있습니다. Дээрэс нь оюун санаа энэ бодлоор маань яагаад ч тооцоо нь гарахгүй хүн хэцүү тийм асуудал бидний өмнө тавигдаж болох юм. 그때는 계산하려고 애쓸 필요 없어요. Тэр үед энэ асуудал ингээл тооцоолох гол цармаагаад байх шаардлага байхгүй. 하나님이 일하실 때가 된 겁니다. 그때는 Одоо энэ үед вэ шүү дээ. Бурхан ажиллах ёстой үе ирчлээ гэсэн үг. 내가 할 수 없기 때문에 하나님께 기도하는 겁니다. Би өөрөө
боломжгүй учраас одоо эндээс бурхан дандаа залбирах ёстой. 구원받는 것도 도저히 우리 스스로는 할 수 없는 거였잖아요. Бидний авралын хувьд ч гэсэн үүнээс цааш бидний хувьд ямар ч боломжгүй байсан биз дээ. 그때 하나님께 기도했잖아요. Тэр үедээ бид бурхан дандаа 나는 залбирсан. 할 수 없습니다. 하나님 도와주십시오. Би бол боломжгүй юм байна. Бурхан минь надад туслаач. 그런데 하나님은 너무나도 쉬운 방법으로 너무나도 완벽한 방법으로 우리 죄를 영원히 용서해 주셨잖아요. Гэтэл бурхан маань дэндүү амархан аргаар, дэндүү төгс аргаар бидний гим нүглийг уучлчихсан байна. 우린 기도했고 기적 같은 일이 벌어졌었습니다. Бэрүүхэн залбирсан ард талд нь гайхамшигт мэт зүйл бидэнд тохиолдсон. 그 하나님은요. 우리의 생활 속에서도 함께 하시는 겁니다. Энэ бурхан маань одоо бид бүхний энэ амьдрал донд маань хүртэл хамт байдаг. 나아만 장군이 문둥병에 걸렸습니다. Нааман жанжин уйман өвчин туссан. 엘리야에게 치료를 받으러 갔습니다. Елиа дээр эмчлүүлэхээр очсон. 엘리야가 요단강에 가서 7번 몸을 씻으라라고 말합니다. За Елиа Йордан голд очиод усанд бие 7 удаа булах гэсэн. 그러자 나아만이 이렇게 말합니다. Тэр үед Нааман ингэж хэлсэн биз дээ. 내 생각에는 Би бодохдоо 자기가 나와서 기도를 하든지 무슨 치료를 해주든지 할 것인데 목욕을 하라고? тийм ээ миний өмнө гарч ирээд залбирдагсан ч эсвэл ямар нэгэн зүйлээр эмчилдэгсэн ч тэгэх байсан чинь бие усанд болох гинөө. 거기서 내 생각에는 이라는 말이 나오거든요. Яг тэн дээр би бодохдоо гэдэг үг гардаг байхгүй. 나만 생각에는 그 병을 치료하기 위해서는 이렇게 뭐 기도를 하든지 물을 뿌리든지 무슨 약을 바르든지 그럴 거라고 생각한 겁니다. Наман бол өөрөө бодохлоорэ те энэ өвчнийг эдгэхийн тулд тэр хүн гарч ирээд залбирдагсан ч эмчлэхийн тулд ямар нэг юм хийгээл ингээл тэгэх болов гэж бодсон байна. 근데 그건 나만 생각이고 Гэтэл энэ бол зүгээр л наамны бодол. 하나님 생각은 그게 아니었잖아요. Бурхны бодол бол тэр биш байсан. 요단강까지 가는 그 일을 순종하느냐? Йорданд хүртэл очих энэ замд энэ хүн дуулууртай байх уу? 엘리야를 통해서 하신 하나님의 말씀을 믿느냐? Елиагаар дамжуулан айлдж байгаа Бурхны үгэнд итгэх үү? 그것이 하나님의 방법이었거든. Энэ нь Бурхны арга байхгүй. 나아만이 돌이키고 요단강에 가서 7번 몸을 씻을 때 어린아이 피부같이 깨끗해졌습니다. Нааман энэ байдлаас эргээд Йордан голд очиод 7 удаа усаа биеэр болохох үед хүүхдийн арьс адил хүү биеийн эдгэрч зөөлөрсөн баг. 자, 열왕기상 6장에는 이 엘리야가 있던 그 성을 이제 아람 군대가 다 둘러싼 걸 보여줍니다. 2 дугаар хаад 6 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Арамын зэргүүд хурж ирээд Илиягийн байгаа тэр хотыг бүсэлсэн тухай үйл явдал гардаг. 엘리야를 붙잡아 가려고. За Илияг барьж явах гэж тийм ээ. 근데 그 작은 성을 다 둘러서 아람 군대가 포위하고 있는 겁니다. Тэр нэг жижиг хотыг тийм ээ Арамын зэргүүд хурж ирээд бүсэлчихсэн байж. 그때 선지 생도는 말하죠. За тэр үед иш үзүүлэгч хөвгүүд хэлсэн байж тээ. 아, 어떡합니까? Одоо яан вэ? 아람 군대가 우리를 다 둘러쌌습니다. Арамын зэргүүд биднийг бүсэлчихсэн байж штэ. 엘리야는 말합니다. Тэр үед Илия хэлсэн байна. 우리와 함께한 자가 저들보다 많다. Бидэнтэй хамт байгчт нь тэдэнтэй хамт байгчтаас илүү олон гэсэн. 이 선지 생도는 보지 못했던 겁니다. Иш үзүүлэгч хөвгүүд бол үүнийг харахгүй байсан. 엘리야는 봤죠. Илия бол харсан биз дээ. 엘리야가 기도하자 선지 성도의 눈에도 보이게 된 겁니다. Илия залбирангуут нөгөө иш үзүүлэгч хөвгүүдийн нүдэнд жигсэн нөгөө байдал 그 харагдсан байна. 눈을 열어서 보게 하옵소서. Нүдийг нь нээж та харуулаач. 그러니까 산 위에 하나님의 군대가 엘리야를 지키기 위해서 진치고 있는 걸 보여준 겁니다. Тэгсэн уулсын оройгоор Бурхны зэргүүд хурж иргсэн Илияг хамгаалах гад байж байгаа тэр байдлыг харуулсан байна. 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자보다 많다. Бидэнтэй хамт байгчт нь тэдэнтэй хамт байгчтаас илүү олон гэсэн. 보지 못하는 걸 보고 있었던 거잖아요. Тэгэхээр хүмүүсийн харж чадахгүй байгааг тэр үед хараад байж байсан. 이 하나님의 눈으로 본 사람들은 절대로 약해지지 않습니다. Тэгэхээр энэ Бурхны нүдээр харж байгаа хүмүүс хизээч дороотохгүй байдаг.